Vlašić ima slobodnog ovdje Oršića, evo lopte za Oršića, tamo Petković maše, ide i Maje prema naprijed, Oršić, povratno za Petkovića, Petković! Bruno Petković! Evo ga! Evo gola, evo izjednačenja! Pa je li ovo moguće? Vlašić, evo Oršića, ovo su njegove situacije, Oršić, Danilo je tu, Oršić povratna za Petkovića, 1-1! 1-1 Bruno Petković! Koprodukcija Dinamovih igračа, Oršić za Petkovića! В ляво, това е Оршич. Възможност за Хърватия, топка в наказателното удар и това е 1-1! Хърватия изравнява! О! Драмата е голяма, драмата е невероятна! Хърватите не се предават! Fenomenalna kontra-ataka! Në përmjet këmbshpetit Oršić nga e majta, do të futet edhe në zonë, Oršić mundësi, Petković, 1-1! Bruno Petković ktheket Kroacia! E vështirë të mposhtet kjo Kroacia, pa mposhtur në vitet e fundit! Лево очекува додавање Оршиć, еве двајца, тројца Хрвати, Оршиć во 16-етникот, убава топка, шанса 1-1! Bruno Petković! Златните резерви на Златко Далич одново ја враќаат Хрватска. Туле мисля Орšić, Oršić zna iz take akcije ispeljati, prilog za Hrvašku iz Branovačko, gol! Gol Hrvatov za iznenačenje! Gol hrvaške reprezentance za iznenačenje, Petković je zadel! Kakšen protinapad, Oršić je bil ključni mož s podajo! So, einer der Neuen, Oršić am Flügel, spielt nochmal zurück, da ist die große Chance, der Ball abgefälscht und das 1:1. Mehr oder weniger aus dem Nichts nach 116 Spielminuten gelingt. Allez, avec une possibilité pour Oršić qui vient de rentrer. Il est frais, Oršić dans une surface de réparation. Le centre rentré, attention! Égalisation croate! Égalisation croate! À la 116e minute! Bruno Petković qui vient tromper Alisson qui n'avait jamais eu d'arrêt à faire! C'est de la folie! Con Oršić. Ancora Oršić. Sempre Oršić, palla dietro, possibilità per la Croazia, il palla che va in gol, si va sull'1-1, segna lui, segna Petković, 1-1, la rete della Croazia, con una ripartenza fulminante. Eccolo servito, Oršić entra in area di rigore, la mette in mezzo, si gira Petković e il pallone in rete, il pareggio della Croazia! Incredibile, bellissimo! Pareggio croato al minuto 117! Incredibile! الأمام هذه الكرة فلازيت في القائم الثاني يوسع هدف التعادل كرواتيا Oršić. And a wonderful opportunity and an equaliser for Croatia. Petković strikes it. What do you know about this? 4 Minuten, jetzt mal ein bisschen Platz. Und jetzt der erste Schuss aus, dort, der ist drin! Der ist drin! 117. Petković, Ausgleich! Oršić, šansa je, gol je. 1-1, 117. minut, prvi šut u okvir gola. Sur le côté gauche, Oršić dans la surface de réparation! Avec cette frappe à l'égalisation! Oh, c'est incroyable! Bruno Petković égalise! Ils l'ont fait les Croates! Ils l'ont fait! 116e minute sur une accélération folle! U kaznenom prostoru, povratna, udarac, 1-1! 1-1, Bruno Petković je strelac! Que tiene espacios, Oršić tiene mano a mano con Danilo, Oršić el pase al medio, Petković, ¡gol! ¡Gol!